شاندك جسر كردين بارتيا ديمقراطي كردستاني بسروكتيا بريز عبد الكريم محمد اندامي نافندا سياسي وبربرسياري نافندا ريخستنية بارتيه سردانك ريخستني كر لنافندا بارتيه لباجاروكي ابو راسين وجيفينك لدار خست جا اندامين بارتيره وهروها بريز عبد الكريم محمد اخذي للسرقوناغا بارتيه تيدا درباس دبه حوالی خوی چه اووا اوفیسی متبع بینم حوالی خوی بربرسیار نزیک ببینم حوالی می اندام انجمن خوجهی دزوال بینم انه حقیقت پیشام دو محطه مهم هنا یک یا مثلا کنفرانسات او یک جی مثلا مؤتمر انجمن اجتماعی کردی او هر دو جی دو محطه مهم نجبو نجاح هردك نجاح مشروعي ما قوميا وهروها لباجاري دربيسيه جيفينك لدار خست جا اندامين بارتيره وتكسكر سر بردواميا دزگهن بارتي برنگكي جماوري وگهدار كر لسر پیشنيارين هوالا ما بربرسياري فيدي جهه سوباسينك وكاريبون ايش ودرد ملاطي خدرخن كاريبون خدمتها وابكن الجور امكانيات البردسيوانه ولباجاري سريكانيه پشتی جوینا ريخستنا شاخي سريكانيه بريز عبد الكريم سردانا خوجهيا سريكانيه كر يا انجمنا اجتماعي كردي وجهدانا اندام خوجهيه كر لسر روشا سريكانيه وكاري خوجهيه مالا ما يمازن من انجمنا اجتماعيه كرديه بيشيد فينا بنجحين هروها سرکی خوجهیا سرکانیه بريز حمید خلیل سپاسیا سرکردین پدا کسی کر لسر سردانا خوجهیه و باجار سرکانیه جنزیک و زانمر چه گرکی بوی باجاری هی وقت سرکانیه گل قربانی دهاتن دانین گلک هجرت چه بو گلک عذاب تی بلد باجار سه شر سر هفته چه بون یعنی چه کارج ما بخواستند آلیه خدمتا باجر دلوید انجمانی ما آف دماکی ما بلا کریه ما اغاثه تقریبا 3400 مال ما بلا کریه جارک گیا 3800 مالی هاتی بلا کرن چه امکانیه بدسته ما هاتی جبو خدمتا باجر ما کریه يعني. سردانا سرکردین پدا کسی لباجار روج آوای کردستانی هروها بهترین دلسوزیا خبات و کار ددا ملت دار عبدو آرک